Merhaba gelli havalan. Min tam koliyeka ahinde mezin Türkistan'dan. Kan ben yarın dınava ve koliyede çeheye çutene. Min hevene kiriye ezi bi khira ve vekim vegavi. Kan ben yarın yani ecin zanım teyda çeheye. Min khast bela video tane bi Kurdi ben. Türkiye bera teyda tünele. Tane bera Kurdi ben. O san min videoya ka vaha bedilgir az naha dikşinim. Hevirikim bedile ve beci. İştahun digerin duve da bebinin. Ya Allah ya Khudi. Kan ben herin teyda çeheye. باور که پرتوکا کردی جمرا اوک جشان دیه نوی چیه مطاره یک انجی بلکی ترموس نزانم ها نشانی و بدم آمد سپور بله یا آمد سپوریه مطاره آویه نوبرک شاندنه gerek نوبرک شاندنه نوبرک یعنی ayraç بله هوانا یا فاتوره یا میه من اف پرتوک گلک دخواست دیوانا تیریجه دیوانا سیدای تیریج یعنی هلبسته دیوانا هلبستانه üstübe klasik hatiye nivîsandin. Pir bi merak li benda vê bûm. Axirê hat ez ê vêcî bixwînim ka binêrim têda çi heye. Min pirtûkên dîrokê jî standin yek ji wan jî ev e bazî li nêkîtin Kürtler sosyolojik ve tarihi bir inceleme. Eva bêm qey pir tiştekî hêja ye. Dedî li Kurdan din here ji aliyê civaknasiyê ve û ji aliyê dîrokê ve. Pirtûkeka dîrokê ye û yeka kev ne heta qasê ku dizanim bûye klasîkek jî ji xwe heft caran hatiye çapkirin. بنیارم که او چوایه که دمایی ها تامی بخوینن. افجی مموزینه احمد خانی نینه مموزینه کیه یا ملا محمود بازدیه. ملا محمود بازدی جی مموزینه نویسان دیه افجی یاویه من مراخ تکر مگو که ملا محمود بازدی چوان نویسان دیه. امی ویجی بخوینن شخاره. پرتوکی مدام دکن من خینجی پرتوکی انکو از دخوینم یه ازی بخوینم من جواره جی پرتوکستاندن. او جی اون هندزانو که از وانا لسر روپلا مد دیاری دکم من جوانا گلک ستاندن اوالو لبنیرن اوا 4 اوا 8 گلک من ستاندن وکیم گوتی اوا کچرد که 12 اشترا 5 7 جی لیور 17 جوان هنت بجم قیل جیر جی هیا چون نقدیه yani من evji pir merak dikir. Evji diroka zazayan ravedike. Zazalar tarih, kültür ve kimlik. Dibejin ev pertuk derhaqi zazayan da agahiyen heri rastu dürüst dede peş mirovan. Loma min evstand. Pir merak dikim ya rast ev zaza kaçma hineki vanan harabune asya xwe inkar dikin dibejin emne kurdun falan. لوما من افستان که مقصد بزانبون به آخوان نکو به حماست به هستیاری بله یک دیسا پرتوکا دیرو که Kürtlerle Türkler 1000 yıllık geçmişin kısa tarihi Mahmut Akyürekli az Mahmut Akyürekli leser medya civaki dibinim kasik ez dibinim camiye ki ciddiye yani karıfa ciddilike loma min ev Türkistan که از نزانم چطوری چاوی یعنی از پرانی وان پرتغال ناوارو که وانا من نخواندی نزانم نو من استاندی هاتنه بقاسی که از وان پرتغال ناستکم نیوزکاری وان ناستکم dağıvım. یک جی اول Nihat Karademir Osmanlı'nın son yüzyılında Kürtler modernleşme merkeziyetçilik ve isyan. Min merak dikir şu ava çen sale Portugal Nihat Karademir لبندی بم که و پرکی باش از ek بکم خارج بکم جبو Portugal. Yek Portugal ekonomistandiye ev Kürt milliyetçiliğinin kısa tarihi, kökenleri ve gelişimi. Ya rast devi merv bizanı be ka Kurdi meçman netavperverin ya Kurdan kengi despekiriye çava peşveçüye Lomamistan evji Portugal gelek je az devijim kay. Evji yeka helbestane ya Şirko Beykes yeke şukat yarahan navdare em nastukin yani Şirko Beykes. Evji havalno disa Portugalka diroke İngiliz ve Fransız arşiv belgeleriyle Sevr, Lozan ve Musul'da Kürtler. Dvemer baş bizanı be Kurdanka le Sevre Lozan'ı çıkarkırine ev çıtıştım ki buna sebeba demamaya niha. Ev dem çıbuye hatta niha çavatiye. دیزا پرتوکا دیروکی وکم جوارا گوت ام دوام بکن هوالنو سه هفت پرتوکی من مابون اوانا من گوتو بشقه 20 هفت برابره اوا جبو 20 مجوارا 20 هفت پرتوکین
Kürtçe konuşma kılavuzu ani hevalno. Emi her dem vana liser rupela xwe diyarî bikin hevalno. Hevalno yek pirtûkeka me jî ev e El Kamil fi Tarîx Kurd di tarîxa İbnül Esîr de. Tabi eva cilda yekem e, eva jî cilda duduyem e. İbnül Esîr dîroknasekî pir mezin e, navdar e, di dîroka İslamê de piranî navdar e. Ev jî pirtûka wî ye. Di pirtûka wî de çi rîwayetên ku behsa Kurdan kirine vî camerî aniye bahev û wergerandiye ki wergerandî em li wî jî binhêrin Emîn Narozî amadekarî û wergera ji Erebî him amade kiriye em ji wergerandiye Emîn Narozî ji Erebî wergerandiye Kurdî hevalno belê evana jî li vir bin bila El Kamil fi Tarîx. Belê eva hûn dizanin behsa kî dike Kürt Cumhuriyetê 1946 behsa komara Mehabadê dike ku Qazî Mihemed serokê wê bû. من ev jî merak dikir ya rast min ev pirtûkana nexwendine heta niha ev kêmasiyeka min e yek pirtûkeka me jî ev e eve giden uzun yol Şerefxanê Bedlîsî çağı yaşamlı ve ölümsüz kişiliği Şerefxan Bedlîsî ji xwe têra xwe navdar e em nas dikin lê min got ka ez jiyana wî bixwînim yek jî navê vê pirtûkê gelek kêfam jê re hat eve giden uzun yol Şerefxanê Bedlîsî Şerefxanê Bedlîsî di jiyana wî de gelek çawa bêjim ji wera têkoşîn çêbûne gelek wî têkoşîn kirine îdealên wî hebûne li pey îdealê xwe gelek reviyaye beziye loma min xwest ez ji nêz venas bikim Şerefxanê Bedlîsî loma min ev Pirtûkistan de hevalno xêncî wê çi heye ka em lê binêrin xêncî wê jî ev heye Rohat Alakom Hoybûn örgütü ve ağır ayaklanması hevalno ew Hoybûn örgütü qasî ku ez dizanim li Sûriyeyê li hêla Sûriyeyê axirê Sûriyeyê qasî ku tê bîra min hatiye avakirin a li wir jî xebatên Kurdî kirine tabî helbet pêşî xebatên serhildanê kirine doran nêrine nabe bi serhildanê meriv ew nake tiştekî bi dest naxe îcar bala xwe dane ser çi bala xwe dane ser perwerdehiyê gotine êdî em ê bi perwerdehiyê pêş ve biçin yek ji nav wan jî mesela Celadet Alî Bedirxan e ku wî alfabeya niha em pê bi kurmancî û bi lehçeyên din em pê hîn dibin û diaxivin dinivîsin ew alfabe wî amade kiriye hevalna. Belê îcar em warin vê ev çi ye Bediüzzaman Said Nursi'ye göre benlik ve milliyetçilik teolojik felsefi inceleme Rıdvan Yıldız. Belê vêya min çi mastan vêya min merak dikir ka Bediüzzaman Said Nursi an jî bi gotina me Saîdê Kurdî derheqê Kurdan da çi difikire heqet netewperwer e yan ümmetparêzekî mezin e yanî çawa ye yan her du jî di nav hev de mez kiriye di nav hev da kiriye ümmetpareziya xwe û kurdbûna xwe netewperweriya xwe min ev merak dikir belê dîsa yek pirtûkek heye ev jî ya Reşat Adak çi ye şiyarkirina gelê Kurd di Hizrên Saîdê Kurdî de ev jî wekî ji xwe navê de diyar e şiyarkirina gelê Kurd yani Saîdê Kurdî Kurdan çawa şiyar dike çawa tiştan ji war dibêje derheqê kurdîniya wan de belê vê jî em dayînin vira xêncî wê çi heye hevalno xêncî wê jî ev heye jiyaneka bereva jî têbiniyên li ser jiyanekê Bahozbaran ji xwe kurmanciyê gelek kêfam jê re tê pirtûka wî ya ku kurmancî hîn dike jî rêzmana kurmancî ew jî gelek serkeftî ye min ji wera jî pêşniyar dikir îcar eva jî çi ye zane hevalno ev jî pirtûkeka wî hebû navê ferhenga bişaftinê bû di ferhenga bişaftinê de behsa hin tiştan kiriye behsa bişaftina Kurdan ji ayê heta zeyê di vir de jî ew edetê xwe dewam kiriye binêrin hevalno dibêje Kurdiya akademîk li ser vêya fikreka xwe dibêje Kurdiya ne akademîka ku xelkî jê fehm nekiriye û ev nav lê kiriye û ji aliyê Kurdên bişaftî ve hatiye çêkirin me binêrin çawa rexne dike Kurdiya akademîk çi ye Kurdiya ne akademîk e ewa ku xelkî jê fehm nekiriye û ev nav lê kiriye û ji aliyê Kurdên bişaftî ve asîmine Kurdên bişaftî ve hatiye çêkirin biniyeteka baş lê bi zanîneka şaş hatiye çêkirin vê Kurdiyê xelk ji xwendin û nivîsînê sar kiriye û barîyereka psikolojîk di hişê wan da çêkiriye belê ez jî di vê mijarê de wek wî difikirim heqeten wisane yani qaşo bi Kurdiya akademîk bi navê Kurdiya akademîk tiştek tê gotin ev jî wekî gotina wî barîyerekî li ber xelkê me çê dike îcar ev jî rexneyên û hatê de hene jiyaneke bereva jî em bê jî dayînin Bahozbaran gelek kêfam jê re tê hevalno em binêrin îcar çi heye şerefname
شرفنامه مگوتو بچه لور شرفخانه بدلیسینه اوسا اوا شرفخانه بدلیسیه هوالنو جیانوی بحث که اوا جی پرتوکاویه شرفخانه بدلیسی خواستی اکو دیروکا کردان بخواه بنویسه نویسان دیه جی و اف پرتوکاوی گلک مهمه هوالنو اجار اف شرفنامه شخوا تیزانین به فارسی هاتیا نویساندن اجار کی ورگراندیه ملا محمود بازدی ورگراندیه هوالنو ملا محمود بازدی جی کردولوگ کی نافداره دما بری دا جیایه و وفات کریه اف جی وی آماده کردم مخواست از ویج بستینم و بخوینم که شرفنامه محصاد شد که هوالنا اف هیا زازاکی و کرمانجی جعالی فلسفه زمانی و من خواست از وی بخوینم شخه ماموسایی که جی پیشنیار کرده بو هم کرمانجی هم جی زازاکی ده بر هف جعالی فلسفه زمانی و وکوی گوتی که ام بین هرن چه فرخه چه هفش بینین هونه ام وان ببینین هوالنو لوما منستاندی اواجی زازاکی و کرمانجی ایجار ام دوام بکن ادبیاتا کردیا سوویتی لسوویتی هوالنو پشتی آواکرنا جمهوریت ترکیه تدی کرمانجین مین لور کردین مین لور ام بجن یاراست زیده نکاربونه لسر زمانی خواهد تشتکی خباته کی بکرانا لوما جی لوی عالی ادبیاتا کردی بچکی قلس بیه ادبیاتا هیه جی شخواه چاو بجن جواره به وشاری دوام کریه ایجار لسوویتی نو صابیه روش لسوویتی روش هنکی جدا بیه من خواست از ویجی بخوینم که کردین مین سوویتی ادبیات چاوا آوا کرنه ادبیات آخه چاوا پیشوه برنه لوما منستان ایجار جی او پرتوک نشینه بلکه هنک گور یا محمد چالش چیه و پرتوک هوانو خلاتستان خلاتا هلبستان یا آرژن آری و یا او خلاتستان لوما من مراخ تکر مگو که الان بنیرن خلاتستان دیه لوما من مراخ کر مگو که از بستین بنیرن و پرتوکی چخارا خلاتستان دیه گلو هلبستین تیدا چاوانه سمبولیزم ده هلبستا کردیا نوجندا باور اریشم هذانو افجی لیکولی نکا لسر هلبستانه لیکول نکا لسر هلبستوانیه من مراخ تکر من مگو که از بنیرن سمبولیزم براستیجی ده هلبستی مدا چاوا رودانه چاوا سمبولیزم جی گرتیه از دین او خدمه سر هلبستان زیادتر هوارنو خواندن این من پرانی لسر هلبستانن پرتوکه منن هلبستان جی گلکن لوما منستان یک جمان جی اوه هوارنو پرتوکه هلبستانه بیابان یا مینا آجر از پرتوکه مینا آجر گلک ده عجبینم اف جی یک جوانه من اف جی شخارستان ازی بخوینم مینا آجر هلبستوانه که هیجایه دیسا هلبست لبر شیموگا دنه شروان آتش اف پرتوک جنو درکتی هوالنو مدی لسر مدیا جواکی ملت بچکی دردخه پیش بچکی و هاد دن ناسین فلان مگو بلکی تشتکی خوش به لوما منستاند همه جلی بن هرن همه تشتکی چاوایم ایجار ام دوام بکن لبر شیموگا دنه شروان آتش اف جلی ور برم سکنه هوالنو دیسا خباته که ادبیاتا کردی یا دیاسپورایی دیاسپورا کو دریه هوالنو دیاسپورا او درن کو نه ولات کردانن یعنی او درن کو لدر وی ولات کردان کو دریبه دیاسپورا او جین کو کرد ل دجین ل نه ولات کردان دیاسپورا او ادبیاتا کو لور گشبیه لور هاتیه چی کرن نویسانن پیش خستن اف جی لیکولنا ویده که مثلا دوردا یکی بالکش هیا فراد جواری دنوا وردا بحث که فراد جواری شخه تیرا خود تیزانین تی ناسین اف جی جامعه که اف جی ادبیات وانه که اولنو جارم دوام بکن دوردا چه هیا دبیجه 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Kürt toplum yapısının kavramsal analizi alan koruma güvenlik kaygısı, kimlik krizi, konfor alanı viyaj mepar merak dikir mgod ki az bixwînim ez pirtûkên wiha lêkolînê gelekî hez dikim hevalno loma min stand ev jî me dikare belkî li ser sosyolojiyê an jî dîrokê qeyd bike ev jî di nava wan dane carem devam bikin çi heye hevalno ev pirtûk heye min berga vê pirtûkê gelekî hez kir berk yanî cildê wê min gelekî jê hez kir Beçe çeşene kahvexaneya bajir. İnan Eroglu amade kiriye. İcar divir de tabi inan Eroglu amade kiriye. Bu xane nevisan diye. Ev pertûk dinava xwe da gelek nivîsên helbestvanên me nivîskarên me dihawîne. Nivîsên wan hene wî jî aniye ber hev da kiriye pirtûkek li ser qehwexaneyan li ser belkî em bêjin jiyana ku li wir derbas dibe behsa wê tê kirin. Ez wisa texmîn dikim yani nizanim naverokê rast çi ye min merak kir min got qene em
پرتوکێکە وها ئەو بستین بەلکی زمانەوێ نێزی زمانە یا خەفتنێ بە ئەمجێ لەسەر بەشانên خوێن زیندی بوارە پارڤە بکەن هەواڵنۆ ئیجار ev jî pirtûkek e min ev pirtûk ji bo ku bibe jêderk yanî kaynak ji bo rûpela min instant çiye ferhenga navên zarokan Mustafa Uzun. Îcar vî camêrî ferhenga me dikiriye di têda navên Kurdan hene ew navan maneyên wan çi ne. Tu dixwazî navekê li zarê xwe bikî lê mesela tu maneya wê nizanî ka wê çawa çêbe. Loma jî min xwest ez bistînim pêşî ez bizanibim ku ez hînî wê jî bikim hevalno li ser rûpelê wekî vê. İcar ev jî min got ferhenga navan e hevalno vê jî dayîn bira bila te li hev nebin zêde. İcar em werin vê hevalno ev pirtûk jî pir hêja ye hûn ê bêjin çima di vê da 1001 peyvên kêmnas di Kurdiya Kurmancî da. Yani çi ne? Hinek peyv hene ku hatine ji bîr kirin êdî nayên gotin. Vî camerê jî ew peyv kom kirine ew peyv di nava pirtûka xwe de bicî kiriye û maneyên wan dide. Min merak dikir him ez hîn bim him jî bi were parve bikim 1001 peyvên kêmnas. Belê ya dawî jî ev e hevalno Avesta min xwest êdî ez vê pirtûkê jî bistînim. Avesta nivîsên oliyên ariyan ên herî kevnar ama dikkat celî dustax. Hevalno ev Avesta ji xwe hûn jî dizanin dînê zerdüştiyîzmê an jî me bikar ve belkî navekî din jê bike zerdüştîlîk an jî nizan axirê her kesek navekî lê dike. Dînê zerdüşt û nivîsên dînê zerdüşt hevalno. Nivîsên Avestayê. Ev tabi ne tamamiya Avestayê ye. Avesta qasî ku ez dizanim 24 parça ye. Lê di dîrokê de tenê ev parçeya wê heta vî demî hatiye ev jî helbet niha bi Kurdî ye tişta herî xweş jî ev e bi Kurdî ye bijî merak dikir ku ez bixwînim hala di dînê zerdüştiyîzmê de çi heye çi tune hevalno. Belê ev jî pirtûka me ye dawî bû hevalno hetanê vîdeoyeka dina bi vî rengî bi xatirê we eger kêfa we jê rehatibe ji min re bibêjin em dikarin tiştên wiha zêdetir bikin. Yani ne tenê hînkirina Kurmancî belkî em naverok yani îçerîkên Kurmancî jî wiha amade bikin ku xêra wê ji me re çêbe him jî bira bibe mînak tedî hinek Kurd belkî rabin tiştên xweştir tiştên rintir amade bikin. Belê fikra me ev bû kirina me jî ev e bi xatirê we serçavan serseran.